Bonsia Bogana de Semamba ya Mamunyina Ajo. Emma Mwakwa bade Ahenkan 93.3 FM so braso sana watwi mu nsemu SCCA. Yatna se bo akire ma over the week Kasiebo nsemi. Ni nyina da frapo ya mantam no emu. Achem abuabo baby ayetie ayaku Afrakoma Studios. Akuya Afrakoma Batampani studio na yetia. Ye baba twene srani abasa ede ama wo hye so se ena ye memenda numre nsu atomefom aye peche wiem so aye nyunyunyunyunyu September boso nde toso nkro ewa afimpinu ene aduonum yansam abusuen ensam no dia wo betia bi ne se na watwi mu na nalo dan kwakufu adu kodwa na num kakra ewo Kenya man no emu na bedi eche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumianso okosire tumi ene akwankyere John Dramani Mahama so say Electoral Commission abu amfi taduku ntigana afanye na padie mfama no Onyini bi ato nkrapa ne kokobonsam amamra hyebjefiefo se LGBTQ no mu di wagro wo mu huniye MPP benso de betu dwa na watwe mu kire se ye alankwadwo kire mate wadi ne ho yaw papa Kennedy Japan ni nua be ma ba abonten be kan se enya de ni nua owura Kennedy Japan o fra kanse mu ne afri mu kina sanso na so afo be de kire wo hwa ma ne bonsam so de tu dwa sa ye hwa mo no msi IGP betimi awiya bamu no wo so wa mu nunu wo ho esre kum chacha nso etu owura Kennedy Japan fo na otwe mu se onhwe no ye pa na nado na nano eye bode sabi na no nam mo kire pani ya wo krom ha wano so se mo kire dan ahodro wo krom ha se no mu nkura abodi nkra ta bia nti ya wehwe wo nsem obimfu Kofi Oduro enso de to mampani na nado anim se oye ni se ya ma ne bresu ne so okotena fia Ghana bakosemono ana ebe mampani a wa mon homoden kra ebusuansam na bufro ka ho ana yesi adwade baba somo ene and over the week Kasiebo ne de dam live ewo Facebook search Ahenkan 93.3 FM no ya capital letters atro ya kese oduru a hwiegum na yebekenkan ede amount Agenja chrono 0533898915 What the first SMS ye bekenkan dia mama yemfa sedano Emma Kofata Motors Jubilee Hospital afi so Rich Electricals mesika nwumre na March Foundation so ye be pound ma wo mo mesika na nwumre ya wo mu na ebo information centers ebru aduonum kwa duosia ebi wobono mantemu ebi wasante mantemu ena dodo na ewo epoye mantemu anwumre yi akenkan fo abete enka ye me kwaku anin kusi buadumene afia ampofowa afa Ghana de semamba jibre na over the week Kasiebo no yentete no Ahenkan FM His Excellency Nana Adrodankwa Akufo-Addo Ghana mampani na watwi mu akopiem ewo Kenya fo ahinkro Nairobi na wakopie honum na dwumadie bia ya to ne din 2023 Africa Climate Summit ena ekoso ewiem bobra egro atopra bu nipa jenjenje sa shepo so flag no ena empanifo wa Africa ha se kwa kwatena se akosi hu nkonya ahwese ewiem bobra ne begina di beta di na timi aboa ema nyoma timi akoye na ewiem bobra sania pepa ne ho pepa ne ho change your style no ehu pa enu kura na msubi ema nyoma hodro bi ewo hono mu achese yetimi geji kasa sa time wadi ensuo nto obehu ana ensuo na atoi enti bibi kura na wadi apebo sade na se na ensuo na se no se climate change na ewiem bobra asesanti wo ye bibi antimi geji nkasa already ahade beye say o medie say desi o June July de say debi ewiem bobra na enamo dwumadi ahodro bone ahodro akwaso wa Africa anti efoma gudie ka ho de keke ka ho enie emframa ya sa no oni nyina ka ho binti ewiem bobra ne ntimi nyina fa akwa ebo akukọ mpese ya enamso ema sa akasa ho na se ene na nadodankwa Akufo-Addo gina simpie ni apaso twa na ni kru na ni ko twa bi se hwensan tam de famu aso obehu Ghana ni bi awa summit na se wa hu Ghana ni bi na se ene ma menya me hu bi enti adu show boy prune mni mu a wo se
Ghana hanom se wo ba hanom a ne Kenyafo ne ebibre mu mpanimfo akwakopie e wo Nairobi ho nyina ntikomutimi ba Ghana ha o enkomba hu sensatra ya bapa His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo nsatra ya wo Kenya da ne se kane na uba Ghana efoma gudie empempna de ahyehye fom no ene enkwafo bi fa kuntu ase kwambone so otu ham sese enua ebubububu nua sese nsase ensuwa ye ka se wose wabo ho ban masese no ene ensuwa hudro bebre na nani atete se wan ene ebremu jaja se fitefite se nwura chese nyoma kwaye papa His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo to ne samso ene wa ba mane echem se tabu na wode beto galamse no so ne de nyamianim no krani obronsamatiko aya Ghana fo yie papa we dia champion siesta nyom no chese amasese nyoma akọ nanim pa na what one nsam so kirekire mu oba ba mu de ntia wo ka sesesei illegal mining galamse na aba fom kwadwo kura no ene wo kire se esane yakwaye bretu awudo etwetwa mu nua nti ene wahwese ye behwe ne aduadua nnuane bi ahya na kwasi broni for forestation no enu nti mabunu be 20,000 ena wama omu adwuma ayo omu nam omu dwumadie so agya omu duaduano ennuane bi so nti ye ka sei ennua mako 30 million ena womu ahwe aduadua afe bako mienu ntamuni wonom apre adwuma de ama emabunu no wabra womo hwe ama kwaye bretu awudro mu nnua no so no etimi akona nimo yentie adushobo ensempewa no. We placed a ban on illegal mining, the phenomenon we call galamsey, which was destroying our water bodies, vegetation, and our forests. Some 20,000 young people have been engaged to plant more than 30 million trees in 2 years to create jobs and restore degraded land. These policy initiatives are already using positive results to the attainment of the SDG goals, particularly the goal of reducing our carbon emissions. Additionally, I've established an advisory group of prominent private sector chief executives who are setting up a $100 million SDGs delivery fund and a $200 million green fund to complement government's efforts at tackling climate change and funding the implementation of the SDG. Whilst we strive to do our bit to halt climate change at the national level, we expect also a lot to be done at the international level. Nipa wuti ninkai aya Ghana mampeni His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo. Nyame bo china ene na wotwe pepepe no tumfo se tutu asante hene edi na kwasi de tosoma akoma kunsia ewa afimu na adwumadie no ekoso no na o mampeni abedi eche doctor Alhaji Mahmoud Bawumia course okokoma na mo okobona baso no asanso amanitiri nkwa na abra Dr. Bawumia kopia kwasi de kese na se ewo manhia imfe okumase wasantemantem no ena Dr. Bawumia di tudwa kire se edikan oda otumfo ase papa na osenya nkopa ho ode ne nkwatenten ne monyam bebri ema no ose abra omukwakwatu super delegate conference ewo August bosome ne da etoso aduonu nsia no oba otumfo nchen ansa na bre nidu na otumfo hyira no na enhyohya no ogidi pa se ka ho bi ena ma nipa num no na oka ho a osanso kra ekodi enim no osan kodi wo mso nkunim enti wasa babiem se baby a chichira boa no ho ane yesane no ena no ati yesi de wa bi pen no ono ene ya mpempi yede ni di dwumanya de afi na oba bebisa kwan enu nti wasa botumfo nchanse se de oye ma super delegate conference o shani fiko no nyame bua November bosom ne de toso nan so de omo kwakoto no la sawa eno nso otumfo se tutote kokoso on shano se de be ya obetumi adi nkunim o se otumfo nya no nko o shani wi a ne wa che ne kwan no esanse ono no obabi ogina obehu no ono Dr. Bawumia so ofo ade kura ohu eni nto o se otumfo se on che ne kwan no na November nso ontumi ndi nkunim chia me ho bacho obamanato otumfo me papa otikokoso se uvume ha ewe ya mamba no boni ibani swim ene ne akosedai pase mano adai touch ya mano coin tinting me beji shirawa no ho se ye ko akopre aji franka anu ama ye koi MPP ampa me bae
Oshirami na meko kono na nyameso eshira so na midin kunim 26 August. Na mintimint na ankrai isa meba ne nai so mebe kanchire no se shira oma no yame ashira so na midin kunim. Medase de ndasia emikabia emawo. Tone ohemfungi na sentimanyi na etoso sede mechame kaya no ekono yenyewi ba koka hoa enim 4th of November yebeyi frankatuni no medaso hia inshirano me de mede de CSD no betu ni bio se mame oshira na akire me kwai na me mfanko enko chu ti medawa sepa yameshirao Onipa motini ni eya Ghana ni na mampani the vice president na bedi achire mampani abedi achire no Dr. Alhaji Mahmoud Baumia oko otumfo ahimfie nano kwasiada Yankwa ya nimu ena yakwa ya nimu electoral commission titina ni mami Jane Adukwe Mensa wade nsambia tudwa ya wamana ya krepa capital C ene wamano amobia nya ne ho ntiase se wamo behye dwumade biase sa afen wanya mfiedu wotwe ekọ ukra de anya 40 50 but ebia na wuni card ya yede to ababia ene district ahudro mu ono kwa na electoral commission fu aka chekwe na kwaye wo card ni bi na ja voters ID card unsunya bi na 2024 bato no eba wonso wanya kwan akwa akoto bi na sa gina ya no ana ani dis amanyoko no se twa fecho said ye belti na district abemu ade no fan ko fom na obi anhwe na wanya bi electoral areas ahodro ye mo fan ko we nanka Ghana fo bia ntimi mfiri ni fie enko gina laabu enko nya ne card ni bi na mo ya ne district dia kwabana ni woni sika ya wode twitwa ho afoka na just onka da mo ho 2024 no pese wutietia ne fan wudie so mo nya card na da kwato aba na sansem wendi sifo na di cabros wa na watwi mu enso Ghana mampani dada ya ono ene frankatufo edema eni disi amanyoko no John Ramani Mahama so na watwi mu tujagum na asema wo kanyina dane se yetiawa se ne nkofo na kan tujagum atu ano ono so tuja ni bia to aso se electoral commission ene wamu dwumadi ahodro no mo kan district omunyai wamu fanko electoral areas ahodro mu na atimi abode nsam ni bi eka ho. Access to a voter ID card should be easy and not limited by location. Every Ghanaian deserves the chance to exercise this democratic right. I strongly urge the Electoral Commission to facilitate the registration exercise in all its electoral areas to allow for easy access and a reduced burden on the citizenry in their quest to register. I challenge the Commission to be more transparent with the processes preceding the start of the limited voter registration exercise, the replacement of voter ID cards and the transfer of votes. As has been requested in a formal letter to the Commission by the General Secretary of the NDC, we want to know when the names and pictures of the registration supervisors, registration officers, registration assistants and other officials for the exercise will be published at the district level as stipulated by the EC regulations. We've also requested information on the exact number and distribution of workstations, registration kits, and other logistics to be used in the exercise. It is also our very strong recommendation that in line with Regulation 22B of CI 91, as amended by CI 126, the Commission listens to the call for the extension of the exercise to take place in the electoral areas and not limited to the district offices of the Commission. Nipa wutini kai aya Ghana mampani dada bole bambo edesye ene esremu ajatabruwa John Ramani Mahama na otwi mu mampon hene dansebre osai bonsu a otosumienu ode adesade koma amraship de fiefo dina na nini na fa LGBTQ eno no oba oso ne nyonko ba beda bema oso ne nyonko bema beda ma bu na mema nso abuya ebi kura fa dobo no obi bema de oso ne nyonko bema kokwa eno ope ochengaga oni obu more kokwa eno ope
oba nzo ose otalim na mu de betwitwi asembe ni na ade we Bible kasatia enuma bebre empesa anuma we na Ghana yen yabakosam nya mamra so etia saje we pa se onyonko be ma bakofa be ma de ka de fa bi boso eno nam so ama enkrofo bi sori wom na hyeb jefie se tabi ade we nya de efe enyan etan enu nti saa de nya mra bi na se ya chi obi so oye lesbian ana gay a ya tumi agina mra no so na nya tumi ni achigina kese na ya tumi de atwe nipa na so ade we kotom na hyeb jefie abusua ekekoko ha obi anka wansam yentumi nyintum enam so mamampo hene kire sei Ghana mra hyeb jefefo etuba bi asabi agro ye ni supa ade hu sei ade nyankopon chi ade nyenya tatantan sei ama ye de ho mra batum na hyeb jefia ye gu na topreko ye di wa ntum ntem na ye nya nyina so am obi bia yetumi agina so atwena so na emom da sebre osai bonsu autos mienu sei ma ye nkosua United States of America US fo ezanso wo de US wono no ge no ho wo mo ye ni sei chapo tumi kura akwa so dem software preach na aka obi akoma no na we gay for chance de no di him just on mo de osi abuzu say tam entema yensuan US for na mom yensuan Uganda eno abibrema ya. Don't say that Uganda must be ostracized just because they were bold to have passed a bill into law. Ghana, we have ours in parliament, and law betides those parliamentarians if they can about it and emulate what is happening in America. They'll come and meet us in our respective kingdoms. Onipa amoti so kasa tawi eye mampon hene dansebre osai bonsu a otosumienu enano ebnada ene na ya September bosunda tosunum ewa fimpini ni aduonu miansan mu a ya wokrom ha ya se alankwajo kira matene Ghana fo betwetwe nkomo ene ya ne so msa de letter foforo ba se ya twam mi twam no ye mi hwam na metuko enti ene ya twam a ene Ghana fo ne so atom wan saa na omo bo am tete kwanche enumre ni honu ayo ha na omo se yamfa mba ewom ana aden omo di wom saa time no so na ewiem anyunyunyu na wo hwe wedan ya dia wom a timisa ade no ebe hyehye ti ahyehye nkwafo papa sa alankwadwo kira matia twonkrata ba se 2023 November 4 abato no MPP fu akwadwo nkobiem se papa wo shoke fans o ade ya kwato aba ma wato so miensa shoda ni mba impu na mu fifiri toyi na ne shoda ni beba mba denti amankwafo bebre no aka so alan pa se nani nyadin ebi mso so no ano no na ne nkrata ni mo twro ni pefe people say ade nipa makudu ekopre akunya to nya nipa makudu ekopra empanifo ani ntre ni atoto wura to pefu a ewo MPP amanyoko nyina da yiwo manim edi ba ko pechi dia na tese asem de mu awrem wo kirachem kura se ne agent fo bi papa o mani suma ba ko kran kan ani ka etofom chesa homete wanu nti enya ntua wa firim na free wa firim wo no enam so ema wo momuta na achi nso se alane wanye ye kura enti anya omo ma disappointed anya mrashe bedwani a wo giram de ma de sha wonum ewo botia no English ya man from ya no ewo enkrampopuni mantem ya pe Alan campaign fuani bi so a wakan wo bi campaign coordinator ye na wodene nsam atu dwa owura Sylvester Tete edene nsam tu dwa kire se obi o campaign coordinator pa de ma Alan kwadwo kire maten wo hunu sankrata no popo brimbrim eche no. There's no more Alan camp. The curtains were brought down on campaign by an official communication from the presidential hopeful former. Though regrettably, I think that it was a painful decision, disappointed as we are. There's nothing more we can say. He's a bishop bearer. He's decided to bring down the curtain on his own ambition. There's nothing we can do. Our commitment is to the MPP party. For that matter, I will urge every supporter, sympathizer of Alan Chemate's campaign not to be deterred. We should be guided by the single principle of MPP. Nipa wuti kai ayamra sebedwani a wogiram de madehia won mo botia no English ya man from ya no ewo enkrampupuni mantem kopiem krampupuni mantem won so akra ye na wo ye
coordinator campaign coordinator de ma alankwadwo kire Martin onibonyamfo Sylvester Tete na owura alanche Martin di krata babontin se wajai akanse no nko biom no ena ebeto manfo bitim se anse we de asa yi no esia ago wa na tubako wa na bako atu uti anye ekura dodom de no kobodo mpa ye mbom krama do mpa bonsa no so atu to ani mra so na ni na atutu anam se na animu si atu de ana se ncho wo ma akanso wo betutu wo befrim ana enam so ma onua bema people emo ni nyamfo Kennedy Japan no so preso betu franka ama NPP amanyoko no ono nso osanse mranim ni Raf Japan oba bonti kire say debi ni nua bema Kennedy Japan de onye na adwen so oba befira kansie nim ogirem papa ogirem osiviti sala mfirimi omafo bi afrase tumfutro gunkrofo ni se an Kennedy Japan so afirim Kennedy oso oka ama obi ateno ase say Kennedy Japan onaso dayempo se akanse na eba bekoso November bosuminim no otwenu ho afirim osi dabida ogirem peni teze ngrama boni akodi nzamone naka enti ogirem nyade ofirim na afirim kina to okacha gana ni bia se emwa bia wo atitai bia pe opeso de tai ana bibibia opeso de boa Kennedy Japan no ye fa boa no na enyesa wo mu udima akeke ose akanse na wo mu ko akodi nkunim wo mu nko enkoje fans and he's in to win. And Omunim say he's in to win. Intina Omashasi, spread this out for you know. Indeed, MPP for more Ghana, beyond Ghana, Ken of Japan remains a candidate, an aspirant of the new Patriotic Party, presidential aspirant, and Yantua Benry November 4th. Obewum Awomusa. Onipa amutini ni lawyer Raf Japan. Ni nua bema people any onimnyam for Kennedy Japan all priso betu franka ama NPP amanyoko no na ura Kennedy Japan sensem ya namso ama panyini bako wakofa asori kese tele bako ono aso na sanso e banu dani asori din e the Heaven's Gate Ministry ni din e the Nicholas Osei dodo na asan manefa ne prophet kumchacha trese o mampani na nadu dan kwakufa do sabi aburo abani trim e won munyamfo Kennedy Japan ho enti Kennedy Japan e ma na ni do te sa abo wo esan say so diagro agrobedi no so dia gropa wam the 5 ebedane ne 29 na nimna no so no mabubu nukura enti de oka kwotini say owura Kennedy Japan ye business minded na oti business ase eye business nsuma nkofonya so faso enti eno so ye ade ba kwa ye ni nyina so pa eti say Kennedy Japan amanani anawa o mampani na nado ene MPP aman prempren won be gu ni nyuma ni na enam dibro peso be di franco peso tuo ene nkofo bi won so twintwa wo manam nti won be gu ni nyuma amanani so atane jize sabi odwan bi okodi nsamone o gadim ni atane ni so enti owura Kennedy Japan o manani na opa o se die o kan enye ne wanwa ne betumi so asi esanse wom dibi aye owura pa akosi endum amanei ekade ko tobaha ne banks na NPP aban na nado any Dr. Baumia condemned to grebu womaguno. This NPP abayano yafro John 1010 government. John 1010 no the one say bronsamu bewia ni wokum no wasay. So this government all bewia and one say woman no second the year na dey so obekọ independent ya. Oba say na juma o the upper market on the wall. Oba breaking the companies. Ghana politics ni nyina ye this scan eye. Ba bia income free ba. Any what juma na wa bia ne scaba. Eno na we dey buy your party. Oba breaking no. We say na nse kura be yabosome nan asemiyensa one way judging income tax ekura ko ni company baako e ma BBC wo ho e ma Kennedy kura ba out be kan won se bebre sa ban ne person tatai no say na djuma eti Kennedy sa wo yeso be ko independent ya independent no me say John 10 for we o be breaking the business onipa amotini ni eye Osofu Nicholas Osei dodo na fe ne prophet kumchacha onu ni panyini pa osan akofa asori ya tudi nse Heaven's Gate Ministries abagana tape abakọ tape capital T ebi abakọ na ta tape we die utimu se munsa bi ankofo made ewo krom ha esanse utimi gedia hwensem wo kan wo mu content na ya to de bi e ma asem ni tie ye de emani tie ye hu
tape we mu nse wo ya tape ya tititi bia e wo kroma fosu ampofu mu die bia ba wo se anya no e doctor we tape na so tape we die ha usuro nipa na jan saman chese nkofo bi akwa se kira se posi sadom Dr. George Akufu Dampare chese said ibrani ade ama no onsem fata sensem se nya nipa na wo no nti onsem fata nti omo amoja na wo mumu ne ya red no omo enese fata nti ene kululu pa bem ene echeku wo ma kwhye dem epo bone na bet we say aji problem ya ko opposition yeah was a fast 2024 the MPP was here winning opposition di amfata yen enti omo keka kansa mo keka sana di omo keka na di ne kitwam sana sam hyehyɛ nkofo mu atese omo nso akonya platform ewo Ghana mra sebedwafie ne sen IGP tape ba ye na speaker of parliament da bi mamenti kuo no amhwehwem nti ekuo na wa Ghana mra sebedwafie ad hoc committee no ena ehwehwem ena ye frefre nkofo isusu so omo voice wo mu na ade ya fa ne se tape we die enti na mka se tape we sonko tape bi aba omo se already a doctor anya mia tape we die omo wo mu no omo na udie ensam no omo keka no atim se ensam hyehyɛ omo bo ba kokotna ad hoc committee nanimu o COP George Mensa ene ne nkofo abugi na bumu nyina kotna hono mo pafo ekeka nsem che se IGP we kura de mo number o hwe Ghana bakwasemu a omo che se wan kura no wasai police kuo no kura ene ebi mu kura keka ya ma adurusam kura bem adutuo nyina bibem utim se enkofo ye bita capital B asase a yete so Ghana ha enu nti ekoba na ni nyina nso gina yesi 2024 abato no IGP o NDC ni wan hwo ma yenwi ni no ena so afo abedi akira ono ena hwama ne bo ensam so eya ma me Fatima to Abubakar edi ababetu dwa chese nipa hu osuro nipa le ja sama na de omukeka wo tape ni mu de enya de se bi betumi asi ewo Ghana kabi mami kabi amamwe ya yebu mu ma me Fatima to Abubakar echeche ni nse no se wo hwe Ghana bakosem kura no de ehunu se Dr. George Akufu Dampare ba ye posi ko na mu aye hyehye sanopa koko emu aye hye ni o ma akoso atentre ne de keka ho awudi sam no kura ekofom enu timpanifo ne sam no mkokeka wo tape ni mu de yembrosko tombo ne gala we ntu baabi watoa ne nsam so biema no ochirem se Papa J abraso Ghana man penda da waja ne baabi ko JJ Rollins abraso kura ono bo IGP din no fra IGP all right se wo na ya IGP nanso oko opposition enti wose Ghana ha se ne se ne ye fa ato yaba no NC da se IGP bi influence ana IGP bi be hyehyɛ kire na ya kwoto aba ya se IGP asesa aba no adiama we wose e bi nsida esen democracy ni se ne Ghana fo adwen eto aba no nya de se bi besinti wa mo bo epobo ne wo mo hwe no mu jana IGP won declare results. From the time that the tape leaked, my position on this issue has not changed. The position is that no IGP can win an election for you. It hasn't happened under this Ford Republican Constitution, and it will not happen. Name them. And from President Rawlings' time, successive governments have appointed IGPs and gone ahead to either lose or win an election within the period where they had control, or the executive president had control of who becomes IGP. That being said, I am very confident in the current IGP, looking at the kind of branding that the police service now has. At least in my mind, from police force to police service, the perception about the way they organize themselves, which was quite different from other security agencies. I think they've made very conscious efforts to improve public perception. Even if you go to their head office, you see a lot has changed. So I am confident, I'm very confident in the current leadership. Stations akese bi pa na fese penti kakakura di betwi ho kra na ho odin timu busa seti we airport station na IGP ba o matwiri nyina fita kama mo colors rom de twi ho
enti IGP abesesa nneoma nipa wuti ni kan eye soafo abedi akira wo hwa mane bonsam so ma me Fatima to Abubakar na sa IGP tape hu sansem a ena managing editor samufo pani edema inside Obokrata no owura kwasi prate ono so di tu dwa kire se bugri na abukan wo audio ba akumu se wo mokwa na nado ho kwa twakwan asa na nado IGP we oteso wo moye yinifri so enso na nado se alata ubedi kwadi undi kwadu na nado so wampino enti wasese ne enkwafo atwa na nado Ghana mampani ampene so ansesa IGP no kire se na nado dankwa kufado onim se ode Ghana bambonsam agroto prede amanyosem bewurawura mu be ha adwen enu ti Ghana fo enso de ntwa ne pruse Sir, Omampeni, lobbying. Papa, you started lobbying 2017 so be the IGP. Bugri na bu tape no so anka say yesi Omampeni, omakore ni ma so mfa na adwene ma. Chenchenchi Omampeni dampare ana enko. Se ni oka no se no krabia. Ane no Omampeni, se nkofo bad ho be ka che no se hwe. Se wanfa osimesi NDIGP a. Umanyo ko bedi nkugu o se bia bi mu nkoda be nye. Hey, Omampeni timi yesa. So timi yesa de se border baso papa ya de. The Encrophobia mean Alabraka, a Duombe IGP, Kagana man kebebo, a bebo complete. Ubi out me what's not commission. Eka say a man you could 7 day police and your bond. A normal, no be a not drinitisa, that's the coin IGP. A hill funny air coffer. The 2 year moment penny. So I'm my home coin, my partisan considerations, ending kind. Nipa wuti nkai Ghana de semambo esamufu apani adema insight da Obokrata owura kwasi prat na otwe mu sofu panyini po otua Alabaster International Ministries ano Prophet Kofi Oduro aka tie papa kata Ghana na mampani se omemu edin na ewiase nso yese sananso ofie musa de onwene tentan ye na nso nim se Ghana man na panyini otua no ototo nyoma also betumi aye keka nsam nti oba bedi ye eye Ghana mampani His Excellency Nana Addo Akufo-Addo seba ni sikasemo seba na bambonsemo seba na pomdinyo ensuo enuane onini na edana bamu na sadie se wo so hwe ema bibia ejina so na ekoye enu ntino no so ba se de bia adwuma no beye ye na akoso ye amane nti na wapapa wo asoafo awodro ne mrahye bjefie abankra chimpenifo ne de keka ho entoru Prophet Kofi Oduro se weni na ti mampania yi asoafo bebro ha na se weni na ti enema nkoyi a o ka che ni pen se oye ni se ya ma afie di animu so na se ne dwumade na ba na wie no so okwan mejemu a wo Ghana bakwasemu no obeba be mampanyina oba ya wambo no modin kra ama Ghana fo esan se mprempren Ghana fo bre papa. I want to tell my president, your expertise cannot fix this. From now until 7th December 2024, Your Excellency, you will go down in history as the worst in the Fourth Republic. It's been 6.5 years of pain and agony. 6.5 years of bleeding and bloodshed. We need help. Enti na so dem abro preach kansem che asori ma ena otumi se nanado se okohu bibia se nanado se enso nanado adwendwen besi ni trimu se enso ye dum light na ena adwen call so obi ntumi nkire o preach na betom tutenwum na da se na organfo ne bonyum hwe ena o twabo nanado nso fefefe onipa amotini ni Alabaster International Ministries ono ene tua no ono asena kofa asori bai Prophet Kofi Oduro. Yankwa ya nimwa na wochira wadwin Facebook ni YouTube ya dam Ahenkan 93.3 FM SMS nso 0533898915. Wode fa hono mabekenkan ede amount. Na nimsam so wonto ho asabte yase wasifo na etwere. Ai wo mo twere obi nso wie ni ade a enche bi o mbewie kwata. Na wasi nso hwe na wo mo twere no. Enioma ekwaso no nyansam ketwe tnase keke tabi osi ota eti kri na sekete aso ne pa jame nani nam tefa so sa na dru wasia
no worry ne pen to so wanwe pen to na appetize bebem appetize ambemu a na na medi phone beko enti enya asem ketwa na West African Examinations Council wayekefo kasamafo ayo owura John K Kapi wadi ababetu dwa na watwi mu kire mu se ye kasai wasin amofra no omo tworo no enipa maako adio watwi nsia 86 ene ya chi wo mo se wo mo e the smartphones wo mo timi nya akukuduro enkwada bensuro hwe enkwada bensuro hwe wo timi di phone awura examination hall akwa tworo exams na abusia de eha me kakran se ya government papa ni chem se omo tworo government no na government kura de ka fufule o okay say do na jo omo na apesie obesiri party government keke no government ya anya tesafufule no omo anya ho e de phone akọ entiane ya we ba pa no wabo krom no watworo no owiewia nani no watworo no owiewia nani no watworo ene ya see ebi so the watch say watch ni bebre na ba phone kan ho oma ye phone watch nti ebon no apai gentry akredo ya gentry watworo wasi kura gentry no wasi ho bo nwa na so de nsa fa ni obua julo pape wadi adru examination mu enso hwe tworo mu so julo abam enti owura Kapi kire mu a saafo ni nyinada adio watwe nsia no ya giwa mu phone so ya behwe na asotwe afata no ya de ama wo no bubo suku ni bidi kire se otu memorial SHS otu memorial SHS ya no ewo bibie ni ne mpatamu ya chichi bi wo no mu achese wo de omabo watch no ya wo mu wiewia ne kakra na baby a da wo bo ho ne se ukọ abafo ntentan kese no so WhatsApp ne so a enkofo bi a data tete platforms ya wo mu hia podigum we beba any obubo yesi na mention entu obubo platforms ni bi kire se eho ni nyina he aponom de guo ni nyina die over the bank kran enya de abeto so mu di frustrating kwada ne tete kwada ne keke enu nti bubo din se wo mu adi wo mani asisa platforms no so ya wo mu monitor 24/7 ehwe wo makwani abadie na da sunsum kese ne be sore ebe kasa wo waye kefu adwumadie mu no sa platforms ya me bebuboyi womo de fian Trinity Kenya de baba ho tre ye de atwa wo machimpre yase ba ko de BC was and ba ko the House of Genuine Questions ba ko so the main source and ba ko so the exams source we ani hwe he and ba ko so the was 2023 legit was source for leaking questions enya sam ketwa tese omu de omu leaky questions omu leaky eba no mu leaky ent wasisa platforms we ye WhatsApp group o matetete ni nyina omu bepe enfia obi pa de atwo machimpre O2 Memorial Senior High School will be BNE. I want to microphone call by 10 minutes. No more gate nachi. Na microphone pese or maybe a gate nama or more ako inside. Or more far different place. Eura on a Hona or Mokoji 86 mobile phones na ya kan 17. Indosha we new marketing ketia ya microphone asonko fomo na or moya etia emra ayede transfer no. Na yenyantia so obese leakage biaba na the can say by 8 a.m. near be depo a year releasing question papers to supervisors in a bayer Omedu centers on March starting at 8:30. Yeah, monitor other rogue websites. Yes, websites are days questions to Gano. Now those sites are main source, exam source, was 2023, BEC was House of Genuine Questions and a legit was source. Websites are omode question to ja. Nti ye hwe wo munyina na dodro na ye hu no e kire se enkla no shase e transfer na no metwa no mo de tudwa se na be ya yi teachers wo abontin so betumi answer questions no omode akoma nkola no examination halls. Enti legit was source no edin nye no na ede omuzo be kwanzo no omopo omuzo kura no maponto nti hwamra ya atwiro tum Ghana se teacher ni no de paper na ekọ no antwa mfoni na to group ni ma ti hwan na betwa tum
enti safo nya na sempanifo yi emomani brom so nipa wuti ni kan wono ena ye kasamafo edema West African Examinations Council WAEC Owura John K. Kapi yesi aton kraba pi na mekwa ba de nsem bi esi wo fire service dwumako no mu na wotwe mu aba besom ne ho nkrata bi aba bonten nyame bua September bosom yei ne da etoso aduonu baako anopa no wotwe ewa Ahenkan 93.3 FM yanim yanu musei ye bedi dwumasom bi ene se ye pa Maache Foundation ho ntoma ne asan apesika ade agu foundation mu botaye tachire nyina se we nyobi na de ko sankraten kwan nyobi na de ko to petro nyobi na de ko akoto dabi eya komapa ne etinimu popa etaye tiri ene de ahunti ena ama Maache morning show wanum sei no womu atusa na mon we ya wom de Maache Foundation eba ene se ebu on mo wa na obi aba osime kaka etutu dodo yesi mi metu so scam di kotukura me nibi obon ma oba na waso na fu osine yefunu ya hin operation ena sei ensem bebre obon ma obeba unu kura na awre kura wo wom hia mmoa nanso wom ni boafo entia wom ti radio ya dwuma ye bone se de enkofo tie ne se de omade ya tumpa ya asem na mamfa nko wan gaven vonhwe na wom aba enso ba radio ya nhyehyem no ye ni sika bi don ma de boa wom hia mmoa da bi eno nanam so ameye se na yeni mmoa bia sa o radio dwuma bia mu sa de a ena no de ne betumi aye ene se Maache adwumako no ana morning show no etena se ye se ne yente eko bia ebe pesika gum na yankofo bi sa ba ye de aboa wono sanse nipa nkwa esombo ena nipa obi yare ya pa yare enso de ya papa ena mote Maache Foundation a nyame bua 21st September womo pa hontoma ti de kan se obi bia uti Ahenkan FM wa wunti wa opeyasem wa ompeyasem bra Ahenkan 93.3 FM na brafo ani behwebi na nso beyi 1 cedi mpo abeyi bua ne emfa nto foto no mu ai bebe nyankopon bo na pesi no ne yase bonsam so to o totomomone ise omone no ne di nukra ye atwam ai di nukra ye atwam me pacho se bibia ni so na opese one Maache Foundation din sa wo so ana wo 5 cedis bi opese o send ma wo mo o 2 cedis opese o send ma wo mo sika bia opese o so de to foto no mu eboa obi oni bi no Fre 0543 350 934 0543 350 934 na one Maache Foundation ending sa wo so me pacho Maache Foundation yeka say building a legacy together Ahenkan FM ena air power sa dwumadi weni na Rich Electricals adia saying kohe wo ma akọ totonyo mo Rich on say yese batakali adosu ntame ye hunkremu papa enukro todo sa obi won mukra batakali na ohye didi bone ohya no achewa muam so anchewa muam so ehye na emu hyehye enso bekom na onya kremoni na odidi nsomoni gu kremofo ni maase iyala entimpacho eye ba eye adwuma ewo nipa sitremu se batakali adosu ame ye hunkremu papa ene se ene light won sensem ebu electricity ehun nyoma de de wire dan ana bulbs ne ebu papa na so papa wom ena de anyi wom titiri no phone we say China phone na original phone China wom ena original wom na ope light hun nyoma ato de ode wire wo fie wo store bebia ade bia fa light hun no ana wire ya bibia wie ope bulbs different types different sizes different teze nini na no oba Rich Electricals a obenya ne papamu ane bo dafom ono authority said you tu am obi akoton enti wa obeton ba ko so sa price na na de ma fofofo na wa oba you will love it POP light corner light ring light ene e TikTok foi e ring light de e TikTok ebi wo ho afi wall light wo mu solar ene de enye solar ho wo mu switch awodro ni na wires awodro ni na plugs socket Patrick's box conduct box circular box chargeable and LED bulbs bulb ndi charge wo extension bulbs eni ni na chandelier light ni na no oba benye biato eni kasam ne say wo msa ton fana eya wia na edi charge
tuni light mpo no problem ubetumi ayisu sa fan no tia mo mepebi nton yusu na nneoma so de ne board from the whole order electricals de obi antumi no why say gaga tuga ya mfa ne kransie yi me pa twachim order estate wo Greens pharmacy edana wo Greens wom no sa dan na mu abronsa na from one na wo estate ehwa na Rich Electricals nso ewo bibia ni afre 0591 651 688 kafra 0591 651 688 ana say 0241 666 508 0241 666 508 kai so koto de free Rich Electricals electrician one more ko fixing free amount ti ya no afre na oni omo edinsa also Jubilee Hospital say men kan cho say hododo abra no am say ya dia doctor fo gina so 24/7 apre won kwa ede amount umpeso bia be hu ntwo mu hospital wa privacy hu hianti omo wo private rooms wo honom so umpeso be da female male ward honom a na ne on patretwe asumesi ba na de wa fon say ebezi bi nsuro nyame o yare no obehwe wa aso asa ni papa moboa obeti akoka enu nti wo pa privacy obenya lab wo ho hwehwe chese wo mogam ne de keka hu nyina hunu yade kura etete wo pharmacy ho no mo ya omo ebehwe ama onuru papa anomo eduro bia bi wonya fe ne ebetweretwere omo ntworo ya no se fa kwato bi wo bra awiabo kakra sha adi akochia ma awiabo ya ba behia akosrefa mesra we de ya de no ye pehu eduro edi amawo ewo Jubilee Hospital pharmacy na eduro bia bi wombi oba wo ufa ya fu antenanta no ya akọ Jubilee Hospital na midwives fuei form sam fa furo su na afro na 19 kano kran baba no se fe wo hye ya fu num na pese ohunu akwada no ne gender so ye ba na be ma misrew ultrasound na ewo Jubilee Hospital na ekalet ti akwada no hunu no yie pa yanu fo die bi die se eyayi black and white enemrem black and white ti akwada no hu ne hwene hu ne ni hu se wa ye den na ekọ hu hwe enu nti opeso hu so yo ba na be ma na bonde ne sha se a ultrasound machine na wo Jubilee Hospital na beboa wo pemfo no afei mesra wa wawie no hode ahia me pa postnantal care no so akra na basase so ehudede wa ba di bancha pese kro bedi bi umpa oba ni ye opese oba nda ne Apollo Hiking International tepu ana aponyanya eba nse be ha adwen se Jubilee Hospital nti aponyanya nkwadare unta hu omo tepu nkwada no pru ama kompuom esa nkwada se o mai refi system no ti on pesa oba bedane pru wa diane bia ko twi ko bata obedi na ofia shem na no so ntene ho da mesro ehwo no ko postnantal care nya kire wakwada na didiem nya kwada nye wawo no ko tete mpampam ma na di se bo ma akuya tetebo tetebo na wode ne tachere ma fa 3 yase no wode makwada debi ya ba kire sania wobetimi afakso ahwe makwada na nyini yie ne sififrem weyi chese anika efe keke enti wo a ko na wo mo enhwe akwada no akosise wobenyini afen so no counseling unit wa se ni patrimosu enti ade bi tete wa check baby kura wo ko akwaja ya hwero ezan se hwan anasefo ni bi na doctor fo ni bi tonton kofo yade wakwa na wafiu na wahu se yade na teto na dana no te bom pata because we chewing up na waka wasumezi wanya yade we yo enti enya kra eye clinic wo ho wani yo yakọ na wo mo nhwe diabetes ni hypertension for clinic so wo ho Friday na pa bia wono mo hwe emankofo nkyerɛkyerɛ sanso na insurance ye adwuma canteen na diane so de depa odampo aboko antempo ne so amantra samso ne so ena behu Jubilee Hospital 0244 575799
0244575799 and 0241784645 0241784645 na ne wo mo ntwetwe nkombo ko factor motors wa nipadua no ho adwuma wie no na o ka no so sa agwadwa manenje tanwenwe prum eye ko factor motors o ma engine papa V8 engine Nissan engines ne spare parts akwa ne nyina o de ma so na tani Toyota de keka nyina ntranga ne ena ho factor motors o mo he mesra o mo wa boso kan pupuni mantem wantna nka lorry fa ho asem esan so o to ade papa na ma o to ade pa ena de ama wo enti akire ho de ni na ekotobekuma fra huki wa mo 0302 689 0302 689 afi yenko wie kase no ewo ya yempotam yanum sei na empotam yanum so dane ne potam num pempi ya tuni din fa no Achimansa block na watwi mu senior midwifery officer awo Achim Asubua Chips compound Madam Gifty Becham or the baba tu just say or Brim Central Metro da any important or Fansa be enu Achimansa Brim South enu Achim so do ni important Achiase or the no Brim North enu Brim ni important enna asene man so across mensri no sa mensri na bubo so ni na no o say 50 January bosumi na besi September bosumi oba wa fafro a wantumi anwo amfa no amfa ne ba ana onyema ofa mutwa nanan mo nsedo no mako miensa ena asi ewo mpotam yanum sei Achimansa blog no na o chese epoe mantem ni nanso mako aduonu miensa 53 ena asi fiti afia January bosumi dibesi September bosumi mu enu ntenam so amo yese de betumi atu sa de we ni na ase so obenyim wantumi anwo wantumi anya ne ba ena nyinse ni mu no afana watwa nanan mo nsedo o si de betumi asi ano kwan ne se oba se unya wu se obra no ama ebe na o hwanum sanke beba no edu ye no atwam a unsu twam na ko hospital o se pa nwa entwentwan so swa krado nkwa so ba wodi a epa nwa na fa nko kire anesfo ana hospital bia na wo mu nhwa ntenenten wa bosome mianse na dikan no enu achi no dia ka ni na wo so ba ayalsapia bosome bia na wo mu nhwa se de be ya akwansidie bia betumi ama sa aturo nkyem we bia to no wo mbetumi Esiano kwan on Ahenkan news ene di nkomo Yahweh the whole you see region say no maternal death no ye wo be 53 from January up to August the train afi we nko a yehwe Achimansa block ya yan potem ha fa no odan Achiase Ayerebi Griminot Amma district ya ye wo mu ni ade ya eno so enya miensa so enti no nyame anka ne sa e wo se bi wo ha wo ya ebetimi aba ne sa de but I was say your boy a homodin and if you quire a buffer so esi sa me me kwaya me titu ne say ye beba clinic ne brano unyuma I was say to me to an amount feed out the ones obra pa ho kwoti by abosomi en sa your friend first trimester no and so to me de ho e be kire apomuden so ayefo na ye nhwehwem ye boa ye be kire wonsa ye be hwe umoja ye be ye nyoma bebre ye be hwe wo jonso e be boa amanyi sen no etimi akwawiye na afi ye be hwe se commissioners mo mo nam efiefi o mo chinchin ye ba ne na okasa ne ye tufo ye ka nyoma bebre de o be ka kire ye no ye ni so na ye mre asroye ho e ba no se e be boa ye ama ye timi esi sa enoma nyina ho kwan piao ye tumi sisa nyoma we nyina ehon kwan ya pa hwe se obehwe obinyum bosome makonkron ubu on mansia na tim ebu onum na tim ubu okra nkron na okwakwo no na tim ya papa senior midwifery officer na eze wo magia wo no panyini pa kase baako ya owo mpotam yanum sei ono odi ne dwuma ewa Achim Asubua ayalsabia onomo Madam Gifty Becham ene din sem we eto Ahenkan news anim na wotwe mu Yamfa manfo adwenkyere embra SMS na migine we di abase hi me di de kwasi flick obonyum so flick bia mni obonyum we so de kwasi flick odi free anyinam kotoku osi ye bo adwuma pa odayase yenso ye dase ha we so e di abade atworo ni twi pa wose mo bo adwuma dem pa me di de Samson
me kasa free asene michia akosua buadua ya dakwa akua ajewa yo omo bete sanso ena mamenko Facebook nso na mefa 1212 bimbra Ken owusu di abase Kasiebo ni dem live ene kre ewo achem odan bangalo bi na nafia metwa bese bongulo omo wa achem odan bongulo na wasi wochia Sandra ya amuzu wasi rich nie ena na akua moa boaten so di aba wa ni tua asempatre ya ayifo twene basre for twene no the same thing ba wo mi ahu adanse no odie master planner junior Kentampo so wa wutie din na si AK Kentampo BMW ano so odi ba wo mi ahu adanse sa ena sami so diaba Leviticus power kaswa wasu otie live na nado dan kwaku fado wasu wa gba adwuma pa o no wa yire no ho data nimse ni data no do so pa ntene wa list nyoma na nado aye ni nyina bia gu anti wo kirem se mbe break 8 no oye Prince Teten so dia ba se John Dramani Mahama de chese wakasa wote nyansa enya brofo ne nko na edo wote sa asem na papa ne kan nyansa womti ono nso ne dia no na adusi poku ono nso break 8 ne style bia bi say ya possible wa wani tua ba omiafo nie Bertrand ni eje kraku ono nso e dia ba so wo chia yen pa omo hwe live every tema new town was a vice president ba omia or your next president